Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar pemain Bosron Channel, mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا Hai, berhak le. Gimana perasaan anda sekarang di Aurora? Gimana perasaan Aurora? Tahan banyak-banyak hana banyak hati-hati kita. Jadi Kalau kelinginan kan Kita? dapat hari raya. iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar pemain Bosron Channel, mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Itu keren. Share guys. الله